Ese wari uzi ko nubwo intambara ya Iran na Amerika yahagaze, ushobora gukomeza kugura ibintu biguhenze hano mu Rwanda? Ibiciro bikomeje kuzamuka kandi intambara yararangiye. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru ituma abaturage bashobora gukomeza kugorwa n'izamuka ry'ibiciro mu mezi ari imbere, kandi Iran na Amerika basinye amasezerano y'amahoro nubwo bari ku ntambara. Mu gihe benshi batekereza ko intambara iherutse kuba hagati ya Iran na Amerika yarangiye, bityo ibintu bikaba byasubira mu buryo, impuguke mu bukungu ziravuga ko ingaruka zayo zikiri kure cyane yo kurangira, cyane cyane mu bihugu bishingiye ku bicuruzwa bituruka hanze y'u Rwanda. Nubwo imirwano yahagaze, ariko urujya n'uruza rw'amato mu kigobe cya Perisi no mu muhora wa Hormuz, imwe mu nzira z'ingenzi z'ubucuruzi ku isi, birasubira mu buryo. Ibi byatumye ibicuruzwa byinshi birimo ibikomoka kuri peteroli, ibikoresho by'ubwubatsi, ibiribwa n'ibindi bikenerwa buri munsi bikomeza gutinda kugera ku masoko atandukanye ku isi. U Rwanda ari igihugu kidakora ku nyanja, bivuze ko ibicuruzwa byinshi bikenera bituruka hanze kandi bikanyura ku byambu byo muri Kenya na Tanzania mbere yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Muri ibihe by'intambara y'Iran na Amerika, amato menshi yaratimijwe andi ahindura inzira kugira ngo yirinde kuba yaca hari umutekano muke, ndetse hari n'ibicuruzwa byaranguwe ku giciro kiri hejuru cyane kubera ubwoba bwari bwugarije isoko mpuzamahanga. Nubwo ubu nta mategeko ikomeje nk'uko yari imeze mbere, ibicuruzwa byinshi byaguzwe muri icyo gihe biracyari mu nzira, ibindi biri mu bubiko bw'abacuruzi. Ibi bivuze ko ingaruka z'izamuka ry'ibiciro zishobora gukomeza kugaragara no mu byumweru cyangwa amezi ari imbere. Ese inzira ya Hormuz ni iki, kandi kuki ari ingenzi kuri twe nk'Abanyarwanda? Bitewe n'uko umuhora wa Hormuz ari igice gito cy'inyanja gihuza ikigobe cya Perisi ndetse n'inyanja nini ari nayo inyuramo ingano nini ya peteroli icuruzwa ku isi, iyo habayeho ikibazo muri ako gace, ibiciro bya peteroli bihita bitumbagira ku rwego mpuzamahanga. Iyo peteroli izamutse, n'ibindi bicuruzwa byinshi birahenda kuko igiciro cy'ubwikorezi gihita nacyo gitumbagira. Ni nayo mpamvu ibihugu biri kure cyane y'aho intambara yabereye birimo n'u Rwanda nabyo byahuye n'ingaruka z'iyi ntambara. Gusa n'ubwo ibintu bikomeje kuba biri ku isoko, amakuru aturuka mu biganiro byahuje Amerika na Iran agaragaza ko impande zombi zatangiye gushyira mu bikorwa amasezerano agamije koroshya urujya n'uruza rw'amato no gukuraho inzitizi zashyizweho mu gihe cy'intambara. Ariko abasenguzi bavuga ko nubwo amasezerano ahari, bisaba igihe kugira ngo ubucuruzi bwongere gukora nk'uko bwakoraga mbere y'uko intambara ibaho. Amato yakererewe, ibicuruzwa byahenze, ndetse n'ibigo byinshi by'ubwishingizi bw'amato bikomeje kwitonda mbere yo gusubira mu gukora nk'uko byari bisanzwe bikora mbere y'iyi ntambara. Ese u Rwanda rwiteguye gute mu gukomeza guhangana n'izi ngaruka? Leta y'u Rwanda yatangaje ko ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli buhagije, kandi ko nta kibazo cyo kubura lisansi cyangwa mazutu kirabaho muri iki gihe. Yanijeje abaturage ko iri gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze ku rwego mpuzamahanga kugira ngo harebwe uburyo ingaruka z'ikibazo zahagabanywa. Cyakora impuguke mu bucuruzi mpuzamahanga zivuga ko nubwo ibikomoka kuri peteroli bihari, ibiciro by'ibicuruzwa bimwe na bimwe bishobora gukomeza kuzamuka bitewe n'uko byaranguwe ku giciro cyo hejuru, cyangwa se bikaba byatinze no kugera ku masoko. Ese imibare igaragaza iki ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko? Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko muri Gicurasi 2026 ibiciro ku isoko byazamutseho 12.9% ugereranyije na Gicurasi 2025. Bivuze ko amafaranga abaturage bakoresha bagura ibiribwa, ibikoresho byo mu nzu n'izindi serivisi akomeje kwiyongera. Ngana ku musozo, ngira nkubwire ngo nubwo amasasu yahagaze hagati ya Iran na Amerika, ariko ingaruka z'intambara ku bukungu bw'isi ziracyakomeje kugaragara. Ku gihugu nk'u Rwanda gishingiye cyane ku bicuruzwa bituruka hanze, ibiciro bishobora gukomeza guhindagurika mu gihe ubucuruzi mpuzamahanga bugishaka gusubira ku murongo. Ikibazo abantu benshi bari kwibaza ubu ni, ese ibiciro bizongera kumanuka vuba, cyangwa abaturage bazakomeza guhangana n'ubuzima buhenze mu mezi ari imbere? Wowe urabyumva gute? Andika igitekerezo cyawe muri comment, kandi wanadushyigikira ukanda like kuri video, uyikora share, ndetse ugakanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho ku gihe.